Duh, liar pelajaran teh. Asli nggak diliar, Dik. Kudu sama gak pintar. Oh, so rajin. Lain masalah rajin, marana bukan cita-cita teh. Oh, enggak atuh. Cita-citana naon? Sama siga pembalap siga Rosi. Ayo bayang jadi naon, Glenn? Amun orang jadi polisi, amun si Upi balapan liar, orang ditangkap. Hah? Begitu. Ayo maneh naon cita-citana? Boah cita-cita orang mah era. Bisa ngomong ke orang. Cita-cita orang mau dicarekan si mama. Maknya cita-citana dicarekan ku si mama. Tunggu terlalu. Naon mana cita-citana? Rahasia. Perlu sebutkan. Cita-cita orang mah jadi bidan. Si gawewe.